Karena nongkrong di tongkrongan orang. Mas, melu nongkrong ya Mas ya? Naon? Melu nongkrong. Boleh kan? Emang orang mana, Mang? Oh, aku saking Jawa, Mas. Karena nih dia, Mang. Mas, aku ya jagong nang kene wong. Uli kan jagong nang kene. Jagong apa kacang? Jagong. Jagong. Lah wong jagong tok uli. Oh, masa ora uli jagong. Aduh, rada lihat. Ngerti anak jagong. Ngerti namanya ngomong naon. Jagong, jagong. Kacang meureun. Kayaknya kayak wong orang ngerti ya. Aku bingung. Ngomong apa kayak wong ya? Masa nggak nih orang nyambung ya? Aduh. Sampean apa wong kene Mas? Asli wong kene? Kan Mamang nyaho. Saya karak datang tadi tos di Pasar Anyar jalan-jalan. Mas nyaho meureun tadi. Urang karak datang. Ora rikane wong kene abudu. Ngomong apa sih ya itu saya? Aku ora mudeng. Anu itu ngomong aing teu ngerti. Aduh kurang. Ieu aing ngarti karena bangsa kita. Mas, mana geus lila cicing di dieu? Aku ke kan Jawa. Terus nunggang bis ceritane. Nunggang bis gue atuh banget. Lah wong maune karo kancane kok ijik-ijik malah nang Bogor. Lah ya anak bojoku nang wetan nang Jawa, Mas. Ora digawa. Iya, wong aku ge bingung, Mas. Lah barang aku maring Bogor, ya. Nang Bogor iki ora duwe sapa-sapa, bingung. Lah kancane ninggal kan kana. Aduh, iya aing ngomong naon sih ya. Dah Dengar. sabar, Mas, sabar. Dua masalah apa sih? Dua masalah apa? Cerita, Be, cerita. Marinyo. Apa cerita? Apa sih? Coba sih. Ana masalah apa? Rikane. Ya hejal cerita marinyo. Obat aing mah obat gitu. Sebenarnya mah aing hayang jadi baturan yang ente. Tapi aing teu ngarti bahasana aduh kumanya. Teu ngarti aing bahasana. Sabar tuh, Mas, sabar. Aduh sabar deh. Tadi ge aing sabar. Aja kesuh, Mas. Aja kesuh. Oke, nek wong kesuh, kowe kan cepet tua. Sia teh ngomong naon deui aing teu ngarti tadinya tetep teu ngarti. Sing sabar, dadi wong ke sing sabar. Aja sokan kesuwan. Yen Bok, nek wong kesuwan, do kan cepet tua. Geus dah. Tong ngomong deh, tong ngomong. Biar heula ya kudu minum paramek gitu ya. Ya wis ya Mas ya. Aku arep anu mingarep disit ya, Dela ya. Ngapurane ya. Maksudna deui ya nang babaturan Tinggal lain. disit ya, Dela ya, tinggal disit ya. Nang babaturan meureun ya. Emang teh jelema mah bager pas nama tapi aing dengar di bahasana. Tadi teh manehna rek kemana nya? Yang babaturan apa na? Geus dah, aing tungguan di dieu. Ka jam baraha we aing tungguan. Mas, sina kene. Di mana euy? Aku anu kan tertinggal. Terus Oke. Tolonglah, aku bingung. Kayak mereka bisa macakna surat aku ora kiye. bisa. Ki kan kancaku kiye. Tolonglah, jal kowe monine kepriwe ge onine. Surat kiye. Tah ngaji aing.
Assalamualaikum Mas, piye kabare neng Bogor? Iya. Wis ento kerja Kan bojoku ki ya Mas ya. Surat kan bojoku ya Mas. Aduh. ngomongin aing ngapain? Biar aja. Ya terus. Ki, wis mangan apa durung? Tanggas baca kemana aing lieur bahasana ge. Ya? Lieur bahasana ge baca kemana kesorangan. Aku ora iso maca ya Mas. Baca. Nanti monine kepriwe aku ora ngerti. Oh, baca heula tanya aho ini. Ya Rika lah sing maca lah wong nyong ora ngerti. Wong Baca nyong itu kan tadi orang geus tinggal maca. Aci ini kan buta huruf. Lah yang monine kepriwe? Tudung lah Mas lah. Ejal wacakna ge. Monine kepriwe monine? Untuk anu kawe cilik no, ora sekolah, buta huruf. Baca. Baca eta baca. Lah kepriwe nyong beli maca? Wong nyong ora ngerti. Ora ngerti ki maksude lah, tudung lah wacakna kowe lah. Baca sing kencang Mas, baca sing kencang orang yang nyaho ngadengin. Nek nyong bisa maca lu tetep maca nang aku. Baca. Ya kepriwe beli maca, ejal sampean kan sing sekolah. Ejal tulung wacakna unine kepriwe. Aduh, aing ngerti cari baca. Jawabannya lain-lain. Baca coba sing benar, baca. Asli temenan lah orang ngerti nyong lah orang ngerti temenan Mas. Tulung wacakna ge Mas lah. Orang ngerti nyong. Wah, Bae lah, baca. kepriwe bae lah, pokoke macane kepriwe bae lah. Dari waca wis. Oke, Mas. Ya. Kie kan anu layang, kan wetan. Lah aku kan ora bisa maca. Lah ujarku ki Mas Kie kan diwacakna layange. Lah iki monine kepriwe? Si Akang kumaha ta si Akang? Mah teu ngarti dia ngomong nanaon. Nyaho, kumaha? Lah ki tulung hejal anu wacakna sedhe lagi wacakna hejal tulung ge wacakna gue. Monine apa monine? Wong aku ora ngerti. Hejal. Kepriwe kowe monine hejal? Baca Mas, keserangan orangnya teu ngarti. Aku wis diomong ora ngerti kiye kowe hejal tulung ngomongna. Ya saru wae orangnya teu ngarti. Stop. Ini ada apa ini? Ada apa Iya Mas? lho Mas, ki kan ana layang kan wetan. Lagi kan dokan penting bojoku nakokna kabare aku. Nah, Lagi terus? Mas Ki kon macakna aku ora gelem. Oh, Saya- terus gimana? Saya teu ngarti bahasa dah. Teu ngarti bahasa. Oh, jadi begini. Ini dapat surat dari Dari Jawa. Jawa. Iya. Ini suruh baca. Jangan gitu Mas. Jadi begini nih. Situ dari Jawa. Nggih. Sampean dari Sunda. Jadi salah satunya kan nggak sinkron ya. Ya, Jadi harus ya. begini nih saling memahami. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia ya. Karena kita punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika dan berbahasa satu bahasa Indonesia supaya tidak keliru. Seperti itu. Jadi ini bukan nggak ada yang salah ini, semuanya benar, cuman belum pas. Mohon untuk saling mengerti. Begitulah Indonesia, istilahnya berbeda-beda suku, tapi tetap Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia untuk pemersatu kita. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu, paham? Apa Mas? Jadi sudah, jangan diributkan sekarang. Salaman. Ngapura ya Mas ya. Seperti itu. Oke? Oke. Siap. Nuhun ya Mas. Siap, sama-sama. Terima kasih.